Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Bok, ja sam Ida i molim vas i dalje klikajte na portal svjetljepote.hr. Ljeto je sve bliže. Mnogi od nas već su započeli potragu za idealnim rješenjima pomoću kojih ćemo uspješno ukloniti višak masnih naslaga koje smo, nažalost, već kao po tradiciji nakupili tijekom zimskih dana. Privlačan izgled i lijepo oblikovano tijelo ideali su kojima, priznali to ili ne, težimo zapravo svi. A to su i razlozi zbog kojih smo odlučili posjetiti LPG Endermo Spa centar i uvjeriti se u učinkovitost kozmetičkih tretmana koji nas mogu riješiti briga. Spomenimo je kako je u suradnji s Wellness i Fitness udrugom Hrvatske ovaj centar nedavno postao članom klastera koji brine o visokoj profesionalnosti i educiranosti svojih zaposlenika te inovativnostima u načinu i tehnikama izvođenja tretmana. U našoj današnjoj priči o vitkom i skladnom tijelu upoznat ćemo vas s jednim od trenutno najnaprednijih sistema za tretiranje lokaliziranih masnih naslaga. Riječ je o ultrazvučnoj inverznoj osmozi, profesionalnom uređaju za izvođenje neinvazivnih kozmetičkih tretmana koji koristi sofisticiranu tehnologiju za uspješno mršavljenje i oblikovanje tijela. Ultrazvučna inverzna osmoza je potpuno nova i najnaprednija tehnika pri tretiranju lokaliziranih masnih naslaga, potpuno neinvazivna. Rezultati su brzi, efikasni i učinkoviti, dugoročni i stabilni i vidljivi su već i nakon prvog tretmana. Naglasak što se tiče njenog samog djelovanja bi bio na mikromehaničkom djelovanju na permeabilnost, to jest na propusnost stijenke adipocita. Tu dolazi do procesa lipolize, to jest do otpuštanja triglicerida u međustanični prostor. Znanstveno je dokazano da postotak, to je količina tih triglicerida koji su otpušteni, je jednaka jednom obilnijem obroku, tako da zaista nije ništa štetno niti opasno za zdravlje. Koristimo ga kod tretiranja lokaliziranih masnih naslaga, ali se može koristiti i kod celulita u određenim stadijima, čisto da dodatno potaknemo, to jest ubrzamo metaboličke procese. I nakon toga sa drugim uređajima, recimo sa LPG-em ili možda radiofrekvencijom, možemo jednim i drugim izotezati kožu, što je potrebno kod malo veće debljine ili kod pretilih osoba. Kada dolazi do gubitka u obujmu, automatski moramo izotezati kožu. Tako da kombiniramo tretmane, ovisno po potrebi. Naravno, u ovome specijalističkom centru klijentima se pristupa na individualan način. Za razliku od dosadašnjih tehnika, samom osmozom možemo odrediti na koji postotak, to je dubinu masnog tkiva želimo djelovati. Možemo tretirati površinsku masnoću i dubinsku i to određujemo uz pomoć samih glava. To su nam tri recimo veće, konveksna, flat i konkavna i jedna mala, recimo za mala područja, na primjer područja oko koljena. Da bi odredili u stvari na koju dubinu ćemo djelovati, služimo se sa samim adipometrom. To je dvodimenzionalni ultrazvuk koji je prilagođen za upotrebu u kozmetičkim salonima, čak fitness centrima, studijima i tako dalje. Kada ga koristimo, radimo mjerenje uz pomoć kojeg pratimo daljne rezultate. Napravi se prvi put i može se napraviti kasnije iza svakog tretmana ili po potrebi u dogovoru, vrlo individualno. Tretman ultrazvučnom inverznom osmozom u potpunosti je sigurna, ugodna i bezbolna metoda. Sondom se vrlo nježno prelazi preko kože na mjestima na kojima se tretiraju lokalizirane masnoće, a rezultati su primjetni već nakon prvog tretmana. Tretman traje maksimalno 40 minuta, tretiramo po zonama. Dolazak je svakih 7 do 10 dana i svakog tretmana radimo drenažu. Kod nekoga možda ćemo preporučati da se naprave dvije, ali to je individualno. Osim toga, preporučamo da se zaista pazi na tu prehranu. Imamo našu nutricionisticu koja daje malo detaljnije upute. Prvi dan daje baš nešto laganiji obrok, a kasnije, naravno, ako pričamo o nekakvom baš mršavljenju, da se na to pazi kroz nekakvu naviku, a ne samo kao jedan period. I osim toga, savjetujemo da se pojača fizička aktivnost. Kod tretmana mršavljenja i oblikovanja tijela ultrazvučna inverzna osmoza pokazala se jedinstvenom alternativom kirurškoj liposukciji i ostalim tradicionalnim metodama. Možemo samo zaključiti kako ovaj učinkoviti uređaj s trenutno najnaprednijom tehnologijom ultrazvuka u svijetu u vrlo kratkom vremenu doista pomaže pri trajnom uklanjanju lokaliziranih masnih naslaga, sve u korist našeg ljepšeg izgleda.